Welcome to Ilocos Lagip Stories. Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Clarissa. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, sigun iti day ditatang ko, natay kano ti inak gapo iti aksidente. Dua pay lang idi titawan ko. Awan nga rod na bangunak nga ina ta saan metten ang asawa ti amak. Idi agtawanak iti 16 pimusay ti amak gapo iti sakit akimpet kenkwana. Nagnaedak nga rod iti puder ti ikit ko. Ngam gapo iti kinaulpit da pimanawak ket napanak nakidaksanggasat iti syudad ti Baguio. Nagtrabaho ak iti maysa a panganan wenno karinderya. Ket ditoy ko anaam-am mo ni Jason. Maysa kadagiti customer a kanayon amangan iti panganan a pagtrab-trabahwak. Nagbalin kami a nasinged iti tunggal maysa. Agingga a nagaram kanyak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Clarissa, Apay, aday bagam Jason? amok nga doon tirigat kan sakripisyo ang nagdaldalanam ini nga aging gaita. Ngem, oreno kasta, kayat ko amaamuam nga adumot ti arapaap ko para kadataan wa. Anya, arapaap mo para kadata, kunam Jason? Wan, Di mat na istorya kon kan kati pakasaritaan ti biyag ko. Awan pamilyak, agmay sa aklaangan nga agbibiyag. Saan laang aday ta, marigrigat aklaan. sana day tatimang lapad kanyak tapno ayatin ka, Clarissa. Ha? Sika ti babae akayat ko amakaden na. Sika ti babae akayat ko ngagbalinto nga ina dagiti anak ko. Kayat ka nga Clarissa. Angam Jason, Amok nga adumot ti arapaap mo iti biyag. No aklunan nak. Ikarik atulungan ka amang gunod ka dagiti nga arapaap mo. Ikarik nga agbinulig ta itirigat ken namay. promise? Wen, promise. Amin nga arapaap mo, arapaap ko matan. Kat amin nga arapaap mo matan. Agkadwata amang gunod ka dagiti arapaap ta, Clarissa. Sigurado ka ka din iti day tapangedeng mo, Clarissa. Wan Auntie Flor, agden na kamin kini Jason. Jakpay kumakayat ti agpakada, ngam ipilit na mat. Nasaysaya at kanuno agtali na edakpay laang ijay dagusmi. Nang rona ket masikog akon. Sa bagay mo't kiti daskan lang nga iwanam ti sikong mo. Iti kasta, nasalon at to ti ipasngay mo. Wan Auntie, Okay lang mo't kiti kanyak balasan ko. No bilang man takasapulam to titulong ko. Awagan wano i-text na klaang. Wano saan o may kalaang dito'y pwesto. Di ka agbabain, takas na ko nakitin, saan kan asab sa bali kanyak. banag apagyamanak unay, Auntie Flor. Awan anyaman na, Clarissa. No bilang takayat muntulat tatag supli, silulukat ti restaurant para kan ka. Nakasaysaya at kayo at talaga, Auntie Flor. Jak tumao mga agyaman kada kayo. Nagdakil ti na itulong nyo kanyak, Auntie. Banag apagyamyamanak unay. Awan anyaman na kunakmat. Ikararag ko asapay lakuma. Taagbalin anaragsak ti panagdanayo kini Jason, Clarissa, balasan ko. Clarissa? Clarissa, honey! Umay ka dito kusina! Wan, umaya ko na. Nakaluto kan? Wala. Atoy. Ramanam tinluto ka sopas. May mas na ita. Wow! Nagbangluan. Siyempre,
Saan lang nga nabanglo? Naimas pa eh. Sigurado ka na imas daytoy? Katuan, siya pa ko na. Nalaingak ngagluto niya. Nan, ramanak man nga rod. Wow, naimas matngag paiso. Siyempre ah. Wala, kaduam ti mga nani. Agsabaw kang agsabaw, tapno napigsa ka na yun. Agyaman nak Jason, talaga nakalalailo ka. Alangan mo tao. Kuma, lalaki ti ipas ngay mo niya. Iti kasta, adan to kadwak ang mapandumayo iti basketball. Ay sus, saan pa ilang ang naipaspas ngay? Ngumkas na kayat mo nga agbalin ak coach iti basketball. Siyempre mo tao. Oh, ate yun, gimatangak pa iti prutas. Kanam amin lagi ta, iti kasta, nasalun at to ti anak ta. Agyaman nak Jason. Agyaman nak iti panagayat nga ipapaay mo kanya. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay-unay. Ure siyak, ipatpatag kan ay ayatan kamot unay-unay. Kat ikarik, pag tinulungan ta nga aywanan dagiti agbalinto nga anak ta. Oh, Jason, apay kasta tilangam anagawid. Adda ka di parikot? Ay, nagkatak iti trabaho. Anya? Ang apay. Tsaka mo, sigun iti head me, nalugi ka no ti kumpanya. Iso amas sapol nga agbawas na iti empleyado. Tidakas na. Siyak pa lang matimaysa ka dagi tinaykat. Ay, una yun na malas. Kat, anya nga iti planom ita. Anya nga tano agawid ta pa lang iti probinsya. Agawid ta iti dananang. At least ijay ta makatipid ta. Sige, sika ti makaamo, Jason. No anya ti amom apagsayaatan ta, di iso ti aramidan ta. Well, may mayat mo talang ijay. Ta saan ta nga agabang. Purnungan talangan ti pagabang ta kuma. Ta isunto ti aramada minto nagpasngay ka. Ay, agyaman na. Nalpasak matlaangan ang naglaban. Ay, ay, oray la si makit ti sikat ko. Ay, tinasayaan. Ibilag ko na dito eh. Sayang matidarang ti init. Ay, una yan di kastaw. Mabisbisin da tao. Ngumawan pa'y naluto ang makan. Clarissa! Clarissa! Mabit lang, nanang. Ibilag ko labit, dagiti na pa. Kalpasan na, agluto aktumatan. Agawa am atan eh. Mabisina ko. Wala nang, mabiitan da ito eh. Ay da, nag-imasiniyang. Naimas nga agpaiso nanang. Angam inayadan nyo mat atimangan. Kasla kay matla maibusanan iti kasta pampamayan nyo. Ay da, mga kalaang ka di si kabyang ka. Di nakdildilawan ta talaga kastuyan ti panangan ko manipod ide. Apay di ka pa'y nairwam kanyak aya. Ha? Kurang mo pa ay. Saanan nanang? Nabsuga kon. Huston da ito inapoy kan sidak. Ala nga rod amin da ito yan. Ne, apay nga ginauyo mat amin ng ti karni di ta plato yo. Kat no di pa'y nangan ni Clarissa. Ibat yan yung mat nanang. Ay, di nakman suruan si kabyang ka. Ha? Nagadumat ti sabaw. Isun ati ilabay na. Isu ti sidaan na. Anya? Ang Ay nana. natumaldakan biyang ka. Di ka nagsaupay. No di mo kayat apati si ka kat iraman ko nga ungtan. Nanang. Ala, mangantaki di amangan. Ibusin ta ti masida. Bay am aday ta sabaw ti sidaan ni Clarissa. Taday ta ti maibagay kang kuana. Awan mo't nabati nga inapoy. Tilaang mo't kang itip adimkat iti kaldero tinabati. Ang mga no ginaon ni nanang kat iso tinakalaban iti lamisaan. Kita at man. Awan mo't. Sabaw mo't to'y nakalaban dito eh. Naibos nga tayo ti inlotok itay. Kat no nagadumat ay jay.
Uray ti karni ti manok nga inlutok itay. Naibus mo't tan. Sabaw mo't laangan to'y nabati. Ay, una yan. Sapay mabisina ko na. Tinasayaat. Kudkuda kung tinabati nga inapoy. Ano sa kun ati itip. Tinapatag makapanganak. Mabisina kami na talaga. Ano sa kun ati aglabay iti sabaw. Taawan mat gaya man nabati amasida. Mataw, laba am amin dagitoy, Clarissa. Ha? Naa, apay akas taunay timulagat mo. Adda reklamom. Ay iko ha. Aawan mat kat di nanang. Laba am amin day taa. Di ka agibati di talaundri basket. Saya atom alabaan. Jak kaya ti sinsinan alaba. Ikam iti daw nina tapno na banglaw. Intun malpas kang aglaba, agluto kan tumutan iti pangaldawan tayaw. Naawatam. Uwan nanang. Mala, agawa am ti agunay. Di ka agginad-ginad tapno adu ti malpas mo at trabaho. Uwan nanang. Hoy, Clarissa! Ha? Nanang? Anya pay laang ti aramidem dita. Apay anak kaidda ka pay laang nay aldawan. Bumangon ka ditan ata ang kaaglaban. Ay, ko nanang. Ay, amo yung akaan anak ko laang. Saan pa nagsubli ti sigod a pigsak? Ang mga numabalin ada kayo pay laang taglaba. Uno saan ibaon nyo ni Bianca. Hoy, Clarissa! Saan aga putakaan anak mo laang kat agdunya kamitan dito'y balay ko? Saan nga uso ti prinsesa dito'y unag ti balay ko? Iso anas kan lang nga raw nga agtrabaho ka. Nawatam! Uwan nanang. Ala, bumangon ka ditan. Tagur uray ang tilabaam ijerwar. Agunay kan, tanay. Sayang ti darang ti init. Aglablabos kamutan si Kaaida. Naa, taapay manan Manuel. Sana may parbang tikas niya nga aramida iti asawa ti anak ta. Apay asawa na aya. Kano saan mo? Saan da pa'y ngagasawa? Nga main, saan da pa'y mo't anak kasar? Dayta ti imulam iti panunot mo, Manuel. Wain, pudnaw asaan da pa'y anak kasar. Ang adan anak da. Karmay sa tao mo't ni Clarissa. Adamot rik na naamasaktan. Iso arabang na laeng arispitwam ti manugang ta. Dayta nga rod kat ti kunak. Saan da pa'y lang anak kaskasar ngam agnanaagdan dito'y balay. Libre pa'y amin. Balay, kurinte, makan. Danom, kanda dumapay. Siyak amin ti agasgastaus. Wain, ada akong dita. Ngam saan aga po talibre amin kat adamot ten karbengam amang tagibasik ijay tao. Numarigata nun, di pumanawan. Silulukat matkat tiri daw ti balay, Manuel. Awan na sakit abakrang ko no pumanaw day ta babae. Ay, unay kan. Amin mo't lakit din ang nagbalin ang nobya ni Jason kat kasta titratom. Pangaasim bakit? Agbalbaliw ka kuman. Hay, jak to pulos baliwan ti kastoy nga ugalay. Para lang iti babae, asaan mo't aparte ti pamilya tayaw. Dayta ti tandaan ang Manuel. Ay na, pagsardagam man na itang ubing. Itay pa'y asangit-asangit. Makarungrang. Apay ngamin aya, asangit-asangit na ita. Mabisin samay. Agputot nga rod. Sublatan man ket dita ni. Nabambanog akong amang isalsalakan ko na. Masadutak. Nabambanog na tawa na pa nagtrabaho ngam kastoy pa lang mati masangputan. Jason! Imbes ang makay na nakmat ko ma. Saan man, tadda ubing nga sumanangit. Jason! Nasaysaya at samat, nurumwar kayo langan. Ijay kayo ruwar. Taurag sangit-sangit ka anak mo. Awan madisturbo. Una yan, Jason. Una yan, tikas na apa nagsasaom. Anak taday to'y. Pag tinulungan tangarod ko mga awiran, saan kat akas ta aparwaran da kami ket din. No agsao ka, kaslagi mo anak ti ubing. Ha? Ay ko. Pasensya ka Clarissa. Amumata na bang panugag? Juan, ada akong dita.
Ngam saan kumamot akas ti panagsasaong? Ha? Gapo ka di ta babae ti impas ngay ko. Iso akas ta ka, ha? Ha? Saan ta mabalin apilyan kagbalin nga anak ta, Jason? Pagyamanan takit di, tadain tad ti Diyos kadata. Naskan laang nga rod nga aywanan kan ipatid ta ti ubing nga uray anyaman ti kinatao na. Pasensya kan. Sana na maulit. Ang amno ita, si kapay lang ti mga awer. Talaga nga minanabanogak. Kaya't kung tiyagin na. Clarissa, balasang ka. Ne, da kayo matgayam, tatang. Mamalinta ka day, tagsarita. Ada ka di madian na aramid ko, tatang. Awan ba't day, balasang ka. Awan di maday, ngay naramid mo. Ngam amaw ka masaksaktan kan marigrigatan ka. Tatang. Ay, pasensya ka nuwain. Pasensya ka, nitikas niya trato ti asawakin ka. Kinapod noon, kanayon ko asaludsodan iti bakit. Na-deserve ko nga tada ito'y ang mapaspasama kita kanya. Panagrik na kat sa anak, welcome dito'y balayo, tatang. Kasla na bambanog ako iti kastoy ang sitwasyon ko. Maawatan ka, balasang ka. Ngam amin a desisyon kat adakin ka. Saan ka may napapapanawain? Agam no para kanyak. Ada karbengam amang pili iti pagragsaka ang balasang kao. Ay na, talaga anak ka bumbultog ka nga gunggunay si ka Clarissa. Itay ka pa'y lang dita, nga maging gaita di mo pa'y nalpas ti aramidam. Ha? Talagang awan sir-sirbeng. Mabiitan na ito, nana. Di nakawagan iti nanang, ta saan ka mga anak? Kang runan iti amin, saan na ka nga asawa ti anak ko? Ay, pasensya kayon. Pasensya nga. Ala, agawaam, ta adu pa'y ti aramidam. Di ka agbalin adun niya dito'y balay ko, kunak manan. Jackson ka ba ilan, Jason? Tiyan niya. Inaldaw nakmatlakit din at agtagibasitan tiin ang. Bidot amin agaraw ko. Jack lang arudan ang tagtagari ngam nagadupay laang asauna kanya. Ay na, anusam latta ka din. Talaga akas talang ti panagsasao ni nanang. Amangan mo't narsagid ka lang. Si kaaman mati pangibagaan na iti awan serserbina. Kas kada pabigat laang dito'y balayo. Imbabain naktiin ang Jason. Kas tapay laang ti bagam. Clarissa, saan ang maaramid ti inak na ita? Di naramid doon ti kasta no awan madingin naramid mo. No kasta, siya pa'y gayam ti adabasol na. Di nakman laang mat kabaulan nga isakit. Makisama kalatta ka din kaninanang. Saan na balay? Ta libre mo ti panagnaag ta di ti balay. Saan lang nga ita? Libre pa'y amin abils ta. Isa pang asim ta makisama kalatan ken kwa na. Tung palem latan no anya ti bagana. Iti kasta, saan na kang aungtan ken pagsasawan? Kas di ka dilatan. Gapo ta libre amin dito'y balay na. Okay lang nga oray tagtagibasitan kan irurumunak ti inam. Kasta ka di. Ay, pasensya kan. Ngam jak kayat atumngaran ti inak. Jak kayat nga aga pa kami, gapulaan kan ka. Jason, jakid-kid dawon akalabanam, wano apaam tinam. Di kayat ko lang, isakit na kumamat, oray maminsan lang. Pasensya kan, Clarissa. Ngam nasaysaya at no si kalangan ti agad just. Si katag pakumbaba. Ngamin, makinanaad tala ang karakwada. Saan mo't siguro ang narikat nga ramidon dayta? Anya? Sige tani, nabanugak. Di naksingaan, takayat kon ti aginana. Basta agtungpal kalatan iti kayat ni nanang, tapno awan agbalin aparikot. Nawata? Awan tinaaramidak iti daydi agundaway no saan at tinagsangsangit latan. Nalabit ano adamot pamilyak nagawidak kuma
ket isuda ti pangibagaak iti kastoy asa saadak. Nagrigat gayam ti kastoy a sitwasyon. Nagrigat no ti ammom a mangisakit ken ka ket saan gayam a mabalin a pangibagaan wenno pangipulungan. Nagrigat no ti ammom a mangisakit ken ka ket saan gayam a mapangnamnamaan. Ngamin, sikapay ti agbalin adakes. Kayat kon ti pumanaw dito'y balay da Jason. Kayat kon ti makarukat iti daytoy a sitwasyon. Kasladyak ngaminan kabailan. Iso na laeng tadyak met amo no kasanok nga aramidan. Nang rona pay ket awan amok apapanak. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam Clarissa. Apay nga agan-anos kapaylaang iti balay ti katugangam no kastamet ti trato daken ka. Saan arumbang ti panagan-anos mo tapno adalaang pagnaedam? Ti tao anapudno nga agayat, isakit na ka iti uray asinupay. Agpanunot ka na imbag pagayam ko. Di met kinunati sigod abos mo iti restaurant a nagtrabahuam, ano kayat mo ti agsubli ket mabalin mo latta ti mapan ken kuana. Kabaalam met ti agtrabaho saan aya? Kinabaalam idin, itantulakit din taaddan anak mo? Di ka agbuteng pagayam ko. Ammok ken mamatiak at tarabayan na kati Diyos iti amin apanggap mo iti biag. This episode feels heavy in a different way. It's not a story about a romantic betrayal at first. It's a story about survival, about what happens when a woman who already lost so much tries to build a new home and discovers that home can become another battlefield. This backstory immediately raises empathy. She loses her mother in an accident, grows up without a stable family protection, and by her teens she's pushed into a harsh environment where she feels unwanted. When she finally leaves and goes to, the show paints that move not as rebellion but as survival. She works in a small eatery, meets Jason as a customer, and for the first time she hears the language of hope, promises, dreams, a future that sounds kind. Those early romance beats are important because they explain why chooses to trust. Jason speaks like someone who sees her potential, who wants to help her reach her dreams, who wants to build a family with her. It's the kind of love that feels like rescue, and when a person has been abused or neglected, rescue love is intoxicating. But rescue love can also become dangerous if it doesn't come with real protection. The moment the story shifts from couple romance into living with the family is where the episode becomes brutally familiar. The household dynamic turns into a hierarchy and is placed at the bottom. The mother figure in the home treats her not as a daughter-in-law but as a worker, barking orders, policing her movements, criticizing her speed, and using shame as discipline. The sister figure piles on with sarcasm and petty cruelty. The message receives is clear: you are not a princess here. You earn your place by suffering. That is not tough love, that is abuse disguised as tradition. What makes it even more painful is that it's so ordinary. It's about chores, cooking, soup, laundry, sunlight for drying clothes, and small mistakes being punished like crimes. The story shows how humiliation is built daily, not one big slap, but dozens of small verbal cuts. You're slow, you're useless, do it again, don't complain. This is why tears and breakdown feel earned. People don't break because of one hard day, they break because the hard day never ends. Jason's role is complicated, and that's where the audience will debate. At first, he is gentle, supportive, and romantic. He cooks, he brings fruit, he tries to comfort her. Then the pressure hits, he loses his job, he feels ashamed, and he becomes less able to protect her. In many real households, a husband's financial crisis becomes the excuse for everyone else to become harsher, as if the woman should pay for the family's stress by working twice as hard. But here's the truth: Jason's financial struggle does not justify his mother's cruelty. And if Jason stays silent while is being crushed, then he becomes part of the harm even if he never shouts. Silence is still a choice. The episode also carries a strong Ilocano Filipino cultural theme. The elders use like a chain: be patient, adjust, don't answer back, don't embarrass the family, keep peace. And yes can be beautiful when it means respect and harmony, but the show also reveals the dark side, can be weaponized to trap someone in suffering.
When a just becomes accept abuse, then the culture is being used incorrectly. The part that hit me most is turning point. She begins thinking about leaving, not out of pride, but out of exhaustion and self-preservation. That moment is powerful because it shows a boundary being born. For so long, tries to be grateful, tries to work harder, tries to be quiet, but at some point the body and soul say, if I stay here, I will disappear. And then the program's advice comes in with a hard but necessary perspective. Endurance is not always the same as love. Staying is not always the same as faith. Sometimes choosing yourself is the only way to survive and still be capable of loving later. The advice also points to something hopeful, has skills, she has worked before, she has survived before. She can rebuild again, and she should not be ashamed of that strength. If I were reacting as a creator, I'd highlight these lessons. 1. A partner's love is not proven only by sweet words, it's proven by protection. If someone invites you into a family system, they must shield you from cruelty, not leave you alone inside it. 2. Should never mean losing your dignity. Respect is mutual. If you are being treated like a servant, that is not respect, that is exploitation. 3. Financial crisis is real, but it doesn't excuse emotional violence. Stress explains behavior, it doesn't justify abuse. 4. When a woman is trapped between be patient and be safe, safety has to come first. You can't heal in the same environment that keeps hurting you. This episode is painful because it forces a question many people avoid. What is a real partner? The title itself, T.S., sounds like a challenge. A true partner is not the person who loves you only when life is easy. A true partner is the one who stands beside you when the family turns against you, when money disappears, when the household becomes hostile, and when you're at your weakest. The story reminds us that love should feel like shelter, not like a workplace where you have to earn basic kindness. And if someone tells you that's just how families are, this episode pushes back. No, families can be strict without being cruel. They can teach responsibility without breaking a person's spirit. In the end, what stays with you is quiet courage. She doesn't scream for attention. She just reaches a point where she has to choose, continue being swallowed by a toxic home or step outside and rebuild her life with the dignity she deserves. That choice is dramatic, but it is also deeply real. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo anaglingad itinagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jak amo nurumbang wano saan nga inak istoryaan ti madi an aramidak iti kalabas. Kababain man ngem amok apakaadawan daytoy iti adal nang runa kadagiti padak an naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko amismo ti inak istoryaan ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang iparbarikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang kuma. Tadikan to agbaliw iti kastaki na lailom kanya. Saan to, Apulos? Si kalaan ti babae anakarik na iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatag. Agyamanak numatak daram ta akarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang tagtagik kwa iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapana kon, bakit? Wen lakay, agan-anat ka iti panagmanehom, ha? Wen, bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabaalak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan, tapno makaado ka. Wen, Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan tala kay. Wen, bakit? O sige, mapana kon.
Rabiin, ngumadda ka pa'y lang dito'y balkon. Umunag kan, tadi ka kat malamiisan. Sana bali ta nasapa pa'y nanang. Umunog aktuin ton madamdama. Urayak labiit ni Freddy. Sikati makam mo, anak ko. Angam na di mo kumaunay ti agpuy-puyat, wan. Makapadakas kan ka dayta, nang runak at masikog ka. Wen nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang ang marabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog, aging gajak mapasangpet ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatang yo. Urayom nga roden ni Freddy, nalabit apaawid ang dayjay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Oh, ay na, nakayayat to'y anak ta, bakit? Nakaluklukmag nga ubing. Wen nga rod lakay. Kat kasano daytan, adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot dayta, bakit? Dubliek tagtrabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak lakay. Talaga naghasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Katpud numat. Dagita ti makagapon no apay ana inlawak kan ka. Mala, agpapigsa kang harudadagos. Iti kasta, makabukol tamanan iti may kadwa. Ay, niya? Joke. Mabit lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Indagasan kayo itikan ken karne asidayo nanang. O adtoy, adapay prutas ken natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan ken karne ko naman. Wen ananang, nagpalengke ak ngamin. Isungain lakam kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman nakbarok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Angam ay na. Nagtaktak ka pa ilaang, Freddy. Nakababainan kan ka. Dandan ni inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko mutan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay barok. Sapay kumatag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak-laeng tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak tumaten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na idtulat ta ti kinasingpet ko amanugang yo. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang. Nakaturog pa'y laang. Napuyatan ngamin ang nagbiyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala, bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain, tapno makaina na. Apay kumaya tatang. Ada ka di ibaga wano iparamid yo kenkwana? Ay, awan matkid de. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naibaga ngamin ni nanang mau, anang inagas man kanaw iti sedaan mi itay agsapa. Ay un tatang. Isumat ti kinuna na itay simmangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan vision Responsable pa'y nga amakan asawa. Saan lang nga daita? Nagagit lang arudain na singpet pa'y. Un tatang. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa'y naimot?
Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia. Asika sumet ya asawam. No kasjay asumangpait. Idasaram mo tinadago si tikanan wano merienda na. Wano saan? Itimplaam iti kape. Kasjay. Wen tatang, kasta talaga ti ar-aramidek. Apay no gumatang kamat iti cellphone mo, lakay. Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina. Ken maysa, gastos laang dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamat dagitay nalalaka a cellphone, lakay. Gumatang ka. Tapno adamat pang kontakak ken ka, ah? Nangruna no kasdya nga agbiyahe ka. Saanin ko naktumet? Sana bale, taon time mati panagawit ko dito'y balay. Awan na rumbang nga pagdanagam kanyak, bakit? Nasaysaya at matlaang ano at damat cellphone mo. Saan mat ngay daw-dawat? Ang magkasanon ngay no at da emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mangalak to inton adda nawadwad a kwartak. Bakit? No mabinsan, husto laeng met nga oray awan day ta cellphone. Sulisog laeng amin day ta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan yung matasulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks. Ah? Ni nanang talaga? Kita manje manugang damari Florida. Cellphone met ka tinagam amwan da iti kabit na. Apoon tinagsinaan da nga agasawa. Ah? Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga gusar iti cellphone kat may lawan? Ken maysa, nasingpat ti asawa. Amok adi nang tumaaramid ti pampanunutan niyo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Taiso pa'y ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe iti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kas talakay? Ay kat anya nga rod ngay. Agano sak ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agina na kamat, sana puro trabaho. Masapo lang makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga ammo ti mapasama kadagiti sumarsaro nga aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapol nga agkagatak. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at damat savings ta. Ay na, an-anwam ti ado akwartano agsakit kan tumatten, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga ajak ka ba lang tagbiyahe? Aginanaak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Baka din na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katun Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No? Lakid di ka ba ilak? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Wana, ad-ado pa'y ti oras ko kan ngam iti asawak. Ngamin, agpasada kiti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangal daw iti balay. Impambar ko laang agpasada ak iti rabii nga uray saan met. Sana bali taitad ko mat ti masapulam ko maitirabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Una, tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw nga adda gaya man aramidam a milagro.
Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi ikat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akastaan, nanang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat met no abuswam ti bagim barok. Ang aguray ka. Kasla lumukluk magkamat. Ah? Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pamagim. Ay, kuha nanang. Ada nga ro ti mangibagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit bitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti bitamina. Isu siguro ako nayo alumuklok magak. At to'y tinapasada ak iti nagmalam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, jak binilang bakit? Sikan ti mang bilang. Jakon itid ti mapaspasada ak iti rabii. Ta isuday jayan ti savings na. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmatgedam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabii. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumbeng nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Ang kasanunton, no maurnungan ka iti puyat kan banog. Adan tulat taal daw nga agsurrender ti bagim, Freddy. Unay lagid din ay ato'y asawak. Di ka kadi agdanag. Kas makita mo't, napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak to nga agsakit, bakit? Agyaman na, tadakan hani. Na-receive mo ka dito in text ko, ken? Wen. At to'y ti pagpagatang mo akayat mo akanin. Agyaman na, hani. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggal agawid ak. I-silent ko ti cellphone ko. Kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam anak ka silent mati cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kapoy? Talaga awais ka, Freddy. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ayun kayam, gimatang akon iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, at iti susi. Ha? Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. Addan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga minuti taksya ka na yung titugot ko, Ken. Ang mga nuad na makakita di tarwar, anak ka park. Kat idanon da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang amin ti budget. Diyak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong ano sampay lang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito eh. Tanala ka nga iluslusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay katamapantay di kusina. Nang isagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngabdi ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop ti taxi. Apay, naan ano tilugan mo? Medyo nalokay nga ro ti preno na. Kan adagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Kat ipan mo pa'y laang nga ro di jay shop Gusto matkit di, tapno makain na nakamatlakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging ga inton malam. Tapno makapasada ak matlaang inton rabii. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang agkarahe, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ado ti pasero. Apay ka di?
ngamin ti may sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ijay balay na, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubwat ka. Ta itulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rod, inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige. Urayek ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastauna iti motorsiklo, honey. Ay na, inayadam na ang Freddy. Di mo unay partakan tiyag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanay akong nga agmotor. Basic lang ang ito kanya. Ngam di mo matpaspasan, ah. Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka at hagos iti papanam, honey. At dalugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, danag mo na ya. Ha? Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakapuot kan. Dino ti ayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malagip kunti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero apagik. Anay. Gungunam. Dahita ti ala ti babaero akaskan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Freddy. Limad kayam alipliputan nak. Ay ko. Pakawanan na ko, Silvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga sikasukan ka. Awan ti amo ka nagkurangakan ka. Ngam apay anaaramid mo tinang lipot kanya, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Aglo na ka nagbasol ka. Basol ko ti amin. Sorry no nasulisog ak iti sa bali a babae. No saan anapasamak ti kastoy kan ka. Nalabit nga agtultuloy pa ilaang ti panang lukluko yung kanya. Pakawanan nak ti Diyos. Yam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay a Joanna iti panaka-aksidenteo. Anya ti kayat mo asawan, Silvia. Natayan ti kabit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayem. Kat may sardang matanti pa ng liplipot yung kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko tamapakawan na. Sorry. Ikarig. Nagbalbaliw akon. Sana na maulit, boy. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay ayatan ka man. Iso apakawanan ka, Freddy. Nasakit tinaramid mo. Namruming bawlat tati asikkan ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangawat iti naramid mo. Gamigarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaks iti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ak, bagay. Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak nagbimbag. Tapno masul ni takdag iti nagkurangak ka na kayo iti anak ta, Silvia.
Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagimbagak matlaeng, ngam saan akon anagsubli anagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, kat ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak matunay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa abiyag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad-adal maten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. This episode hits with a very specific kind of Ilocano family pressure. The image of the perfect, the son-in-law everyone praises, the one people point at and say, "See, that's what a real husband looks like." At the beginning, the tone is sweet and almost cinematic in its simplicity. Freddie and talking like two people deeply in love, promising loyalty, calling each other by affectionate names, and building a home with ordinary routines. That opening softness matters because it sets up the contrast for what comes next. When a story starts with peace, every crack later feels louder. You can also feel early on that is carrying a vulnerable season. There are hints of pregnancy and the mother's reminders not to stay up late and to take care of her body. That detail is important because it adds stakes. When a woman is pregnant, or even rumored to be, every stress becomes heavier. It's not just a relationship anymore, it's a family being formed, a child being protected, and a future being imagined. Then the episode shifts into the province gathering energy, and this is where the title starts to pay off. The relatives are warm, the elders are grateful, and Freddie is praised for providing and for being generous. The atmosphere is full of blessing language, the kind of talk that makes a couple feel like they're doing everything right. But the deeper truth is, public praise can be a dangerous drug. When the whole family keeps telling a man he is the best, it can create a blind spot. It can also create a pressure to keep the image perfect even when life gets complicated. The next big tension comes through something that looks small. That's such a modern, realistic trigger for relationship drama because a phone is not just a device anymore. It's privacy, temptation, connection, and suspicion all in one object. The older relatives joke about being linked to cheating, and suddenly you see how quickly a casual conversation can plant fear in a marriage. This reaction shows the classic struggle. She wants to defend her husband and protect their trust, but she also can't fully control the stories that people whisper around her. This is one of the episode's strongest points. Sometimes it's not the third person that breaks peace, it's the way doubt is spread. At the same time, the story doesn't present Freddie as a simple villain. He's working hard, trying to save money, trying to build stability. He talks about traveling, taking shifts, pushing his body. That makes the narrative more painful because it mirrors real life. Many people who make mistakes are not lazy monsters. They're tired humans, overworked, stressed, and emotionally weak at the wrong moment. The episode makes it clear that fatigue can make you reckless, and not only emotionally, but physically too. That's why the motorcycle sequence becomes such a powerful turning point. Worries about the speed, the risk, the rush hour, the danger of pushing too hard, and then the accident happens. The story doesn't need graphic detail to make it terrifying. It's enough that everything goes from ordinary conversation to panic in seconds. This is where the episode becomes a warning. When someone keeps saying, "I'm fine, it's basic," and ignores the people who love them, life can correct that arrogance in one moment. The accident forces a pause, a reset that neither of them asked for but both of them needed. And right after that pause comes the emotional climax, Freddie's confession. This part is brutal because it's not just "I made a mistake." It's the collapse of the perfect image. The perfect son-in-law, the praised husband, the man everyone trusts suddenly has to admit he failed. The show makes the apology feel desperate and raw, and its response matters even more. She doesn't forgive because she's naive. She forgives as someone who is already carrying a family, carrying love, and carrying the weight of what a broken home would do to their child. That kind of forgiveness is not simple kindness. It's a decision with consequences. But the story is careful. It doesn't make forgiveness look magical. It frames it as a chance, one chance, and it implies that change must be proven by behavior, not words. That's why the later time skip is so important. After some months, Freddie stops doing what was destroying them and the couple starts rebuilding. They begin focusing on the household, on safer routines, on a small business, and on their child's education.
The message becomes clear. Redemption is not a dramatic speech. Redemption is boring consistency. What I appreciate most is that the title Tia is used with irony and growth. In the first half, perfect son-in-law is a public label. In the second half, the episode quietly redefines it. A truly good man is not the one who gets praised at gatherings. It's the one who is faithful when no one is watching, who listens when his wife is anxious, who chooses safety over ego, and who keeps his family's peace as the first priority. If I were reacting as a creator to viewers, I'd highlight 3 lessons. 1. Don't let other people's jokes and rumors enter your marriage like poison. If you feel doubt, talk to your spouse privately, clearly, and early before suspicion becomes a habit. 2. Overwork and provider pride can push people into dangerous decisions. Hustle is not automatically heroic. If you're risking your life or your relationship, it's not success, it's self-destruction. 3. If someone is forgiven, the apology is only the beginning. The real proof is what happens after. New boundaries, new routines, transparency, and humility. Overall, this episode feels like a mix of romance, family pressure drama, and a redemption story. It's dramatic, yes, but it's also grounded in realities people recognize. Relatives praising, gossip and suspicion, overwork, temptation, and the difficult choice to rebuild. And that's why it works. It doesn't just entertain, it forces a question that stays with you. In your home, are you building an image or are you building peace? Agyaman kami, ag-subscribe kayo, agkita manin.